apa mending nah pas nonton aja iya teman sama udah aja ibaratnya sebenarnya sopun sebagai kreatif tidak perlu mengenal suara nggak bisa orang terus suara mungkin mulut kecil aja ଚିପୁଲି ପଡ଼ିଗଲା କି ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ କରୁଛୁ ଅବିକା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଗଲା ଆଣ୍ଠୁ କାଟୁନି ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜିମ୍ କାହିଁକି ଯାଉଛ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ Thank you.